Hello everyone, welcome to another episode of Manipur Rockers. Ngasi su miyam gi damakta yamna special doiba adugumba band amakak ekhoi puduna lakchiri habatare. Just born in November 2021, they have created lots of masterpieces from Nausum to Fumbangnaraba. They have captured the heart of many. Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome Epiphany. Welcome to the show, guys. Ado akoigi Epiphany is akoigi hogdokpo ina haba tare ko band members mayam se amam tang oina akoi sak tak chege ahamada egi nakta fambiri bese Mr. Manoj Ngairangbam akoigi frontman ne. He's also the voice of the band. Next mo akoina Mr. Darshan leire Darshan Ningombam akoigi guitarist. Next Aditya Rajkumar, he's also a guitarist. Next akoigi Kanglenganba, he's a drummer of the band, and then we have the Lamjingba, who is the bassist of the band, and last but not the least, the heart of the band, he is Kanishore Saikhom, the lyricist of the band. Welcome back once again, guys. Thank you. Ado what is the point of Hanbada Queen Kangling was a Manoj, I was a Mayamna, the Lord Makangner, Natra, Adavu Manoshki, Samlapa biodata, Kadai the Gino, the Gima Bagimina, Karikari Koboga, Dumtan Heavy. Aise changa ayo chikon degine aduga babagi mingna ngarangba mani aduga mamagina ngarangba mongbi sanatomi gowe aduga igi khada chanupi am khakka igi gowe yamno ngai next time darshan de gyam tajage aigina nongwai bungpura rasbari degine aigi babagi mingna ningobam santa aduga mamagina akoijam basanti aduga aigi thakta yam bangalaisi I live from the Jerain Komera, Aduga, I Pavung giving the Raskumar Gunindro Singh, Aduga, Ima giving the Raskumari Omisopna Devi. I live from the Sagolban Sayang Pokima Pal, Ipa giving the Bipin Chanjanbam, and Ima giving the Okram Ipim Satipi, Aduga, Igi, Ikada, in our Pam Kakleje. I live from Naram Lekai, Liwa Manning Imoin Leractegini, I Apopa Gaming na, Naram Lokandro ID, Aduga Igi, Apopi Gaming na, Naram Ombis Sunita Devi Cousin. I live from Gomaki Lekai, Aduga, Mamagi Mingna, Nintozam story, Babagi Mingna, Sakon Kunjo, Ado, I in our palm later me, Mado live activation in the lake tre. Can you show a Makata can you show them Lakchege? Can you show a hand the Queen of Kanjaning was a quiggy Epiphany, Harry will be and say, Matokaram Tokna, Queen of Form to give no have the Adumatanga, where he was a woman with the Malantan. BNC formed over say the Bulistramana. In our palm like though Manoska, Margasutine, Lamjingbo, Humtinabane, Lamjingmagane, Ega, Manoska, Hambada. My Taraga, Quese Heidi Pamjeragasu, Ishai Sagi, Dum Talk Pama, Manusungare, Admina, Dum Mark, Dum Gita, Motorga, Dum Konjaleba, the Lamjingusungare, Aishungai, Dum Edina, Dum WhatsApp the gate, the status the gate, the Pantata Lagas, Dum Tol Laser on Head. A minor Sadanoina, the minor, Quimam say, the minor great, great Epiphany itself, Haida, Maming Hedanigo, great realization, no lack by Haida, minor Totangama. The Miami Todama, the Miang Hatang is Botan, but the Dominago, the Mine seems given habitat. Everything a Siva November 2021 is the Epiphany, is a kind of form to the habitat. A Siva with the Tomorrow masterpiece, Mayamaka from you yourself, can you surely cut the Giz avatar, Tongan, but magic Mayamaka Tolaki avatar. Next, a quick voice Tamulachage. Manoj, as the Queen of Kanjaning was Epiphany, Quiggy song, Mayamaka Titare Havatar, Nausum, and the Gi Fumbangnaraba, Manglay Park, Mayamaka Havatar. Although Epiphany Guina, Quiggy, every rock band could make Tongan, but genre of music, Mam Maclean Duni, Epiphany Guina, the Kari genre that categorized to begin. Music say. Cannot the direct Hosic Makiwin the genre stick Maki Tozadri. Dominantly alternative when a divene. Ado when a classical rock combat, classic rock combat, and the Tangi have planning on Kakile, though as you make you stick the toe table. You have flexible way to I experimental when the Oraka. Makan try new things at the Yam next time, Dashanda Mulachage, Aquina some Taza Matam Havatarica. Every musician has a story to tell. Natra, Dashan giving us Siva states a lacomatams the story me Amakaglerum Gadavmale. See stories in so have you Matokram Tot guitar patience in Lakiba, Almatam the guitar kong give her. Aduvogi, where you don't leave you. I Hana class 10 book dum guitar si tamgina kandi dum pairaga dum
ꯈꯔ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯥꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ 12 ꯂꯣꯏꯕꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦ ꯃꯣꯅꯣꯁꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯦꯒꯤꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯝꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3-4 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯔꯝꯃꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯅꯣꯗꯥ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯝꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯖꯦꯃꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯒꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏ ꯅꯣ ꯌꯨ ꯍꯦቭ ꯑ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯇꯨ ꯇꯦꯜ ꯑꯁ ꯌꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯤꯇꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯤꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7ꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯤꯗ ꯍꯦꯗꯐꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯇꯥꯖꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯇꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯥꯖꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯤꯇꯔ ꯀꯣꯕꯔꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯣꯡꯉꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯒꯤꯇꯔ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯅꯦ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯒꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯣꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯒꯤꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ maybe the universe wants you to play guitar natra adi universe na call tawreineba ya nungai je lamjing badang lakchege lamjing bagisu magi story am nungai ba ma khak leram gada male guitar gi matang se ko as a musician na moina lamjing bagisu wari libi ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯈꯣꯡꯗꯤ ꯈꯣꯡꯉꯝꯗꯦ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯉꯝꯃꯦꯕ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯉꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯤꯄꯨ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯅꯪꯁꯨ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯒꯠꯂꯛꯑꯣꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯖꯦꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯅꯥꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯅꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯚꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯒꯤꯇꯔꯗꯣ ꯇꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯦꯟ ꯐꯣꯝꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯁꯦꯅ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯥꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯒꯤꯇꯔ ꯁꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯏꯁꯦꯅꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯗ ꯀꯣꯏ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁ ꯁꯨꯃꯤꯠ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯔ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯣꯖ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯅꯣꯖꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯅꯣꯖ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯈꯣꯡꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯕꯦꯁ ꯚꯥꯏ ꯅꯪ ꯕꯦꯁ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯇꯔꯗꯤ ꯈꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯟ ꯑꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁꯇꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯒꯤꯇꯔꯗꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔ ꯑꯩ ꯕꯦꯁ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯃꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯔꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯄꯣꯁꯃꯥꯔꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯃꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯄꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯛꯁꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ 9-10 ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯔ ꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯊꯤꯜꯂꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯔꯖ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯔꯖꯁꯦ
mechin head haidana bina khaler mi matam da oza josh ne thile ado oza josh sigi makhada chahi mari mangadi ozaji makhada ai tamme ai inaw kwa chu tammi aduga 8 9 10 11 12 chahi 30 thoisi bawa ozaji ga mari acheba mi lainar ozaji ti khangba ado ozaji na takpi ba khole pukning chang taraga chahi taraga mathoi shor pasida ai gi yama sing haibya tare uri poktagi da to ninga dalini na bang le moina nang drum ju kha theli akhoi ga chai hape sum tawsi ko se na torga chahi tarama toy dai drum je khar ga torga moi pulagi chai hogre adu ai han first stage performance ab dar aina chahi taraga ni thoi shor pasida gym hall da unbuild underground haidana ain matam da Lucifer X ki drummer hoina perform tawjare Lucifer X ka matam khara pulam matung dai pothare potha ba haidi ai haksang gi phibam na yada be khota bagi adagi di hujik juk war machin gi vocalist koita gobin mahaga toraga war machin nang chahi omari ai perform tawjar me adagi metric yore haidana matam sanga thadore 12 lan thokre adagi graduation taw hore ada graduation gi last year in 5th semester kar pasida hoi tasun thengnare tasun gi through dagi mayam chung mano soida ke ni sor mayam thengnare lamjing moiga torga atagi moina sumaina khoisu isai yam pamba sumaina taw namta tawmina si khoisu mi laita badai khota badai aina imana bang aktani akhoi gi batch amasu hoibani na aina hoi ai isai ju pamna lakimni na panam sang thadok patarga su isai pam gi ba haibidi pot adum i de yaw lemni na hoi phare pulase akhoi punna tawmina se akhoi punna changjan minar se ada sumai tawdana Epiphany si de yaw jagi yam nungai je have the Epiphany gi yam da mapung fahan ba ba tare ko mayam se thodang mayam se lemak taza matam se yam nungai je ta next can assure da mulak chege can assure akoina first Epiphany harba band gi maming se tav matam se yam biblical oiba kari haino ne sigi meaning se kari no haibse koina wakhan yam na khalan ba dugumba makeno makhak oiba ko esi can assure unai ngai da Epiphany gi meaning se khang hoge kamain torga kari wakhalon gi thon gi no haibdo adugi matang so haibi Epiphany se sai Christian festival ma dumaina lei dumaina dictionary yeng bakana ba dumaile and then amana sudden or great realization ama lakpado nasai gi koi kaigumba thauda ama koi vns gi oina ko sumaina miyam gi seba ama tawjage miyam bu ngahak tong support han ba sin adumaina pothan gi na sumaina to tawgibane adu ahamada koi EPI PHANY oirame adu hojikti I wongre API PHANI oigre habadi akhoi kitang khudong chadaba y se sinar bakanda ada hojikti aduma adugi literal meaning du di leitre adubo akhoi represent tawba akhoi music style akhoi na tawriba mong akhoi band member ge asina represent tawre haba tare maina yam nungai je taza matam da ba ngasi je akhoi why no ba mo ko taw hore haba tare ko amasung combine to form to give no su khangsaw next second shorian lakse as a lyricist amoina khoi Epiphany gi quite first haba tare original song naushum hari original song si matang dong lakse ge naushum je khoi gi karamba makhal gi isai no haba do adigi matang na samtang haibi naushum je yam kanna di ai sumaina haidi imana ba kai gena hang pukhola pa wega kai matang ai je dum lole thabe ado hoi khanga da jam ai ga nakshan na mi na di khangani ado kai geno da mai gi world da dum leje sanu haibe ge akoina description ju ke su tha di haibe tare ne sumai si sai ni si gi tawbane mai gi world am da leje sanu adu mai to se nausum je tasing na makti ai gi naw pa ma legi de ma je accident legi da bane 2019 da aduda ngasai adum mangonda haide akhoi ngasai manu soi adigi akhoi dasun akhoi kanglei hoi tumaina akhoi myan pullaga na daken so kaina bagi sei am iro haibane ada hoi aduda yam kana khanjandrga so naturally aingonda thokra thauto ama lakpuda mangonda mangonda onjallaga evene aduba diabetic khar tawi aina phangning potudi phangde but adumaina departed soul but the core to the hoi adudi phange haba tare ne adumaina lapthokna kibagi legi dabagi adumaina haiba tare aduda best tokja yam nungai je habdi nausum je khoina taza matam da su yamna melancholic oiba adugumba yamna su
pure oiba words mayamna thallaba dugumba ishay amagaksu oigi haitare akhoi ihan hana tava matamdasu anyone can relate to this song if someone experience heartbreak amaka experience tawgi hotaragadi adugi miduna naushumje tava matamdasu loina mag dum relate to bungam gani haibase haizage hainabusu like to create music you have to be very honest akhoi can assure gi matang dasu habatare akhoi lyrics se ibi matamse can assure yamna honestly ibirat ko se akhoi naushum gi lyrics se su mamita habatare at the same time Manoj and the other team members may amna so sigi ishay sigi soul si dum happy gi haitare amna fazaba mong on masak on part sing sida ado kenishor makhata na mong aina khangjaning base khoi gi naushum gi isay sida haibatare yamna meaningful oiba num khoina wakhal num khalhan ba yaba dugumba matik khar kha gyaw haiba si matik se ene pa jawa matamda aroiba napuna kupkrabada hakchangda karamba chaithengbu warugani haiba mata amka gyaw hata aroiba napuna kupkraba hakchangda karamba chaithengbu waruni mavu yengjaba fangadra khanna wajariba tawaini sing matang kitang elaborately from the lyricist ki side ta kitang elaborate to biram taragadi yam nungai ni asigi se akhoi napu machu se ngasai gi akhoi na nar kanda akhoi gi kai hai dan daifat ta ba hai ga adigi ahal loisala kanda koi ba color je haide adumaina adukanda akhoi siram dai hai ba tare nataga dead bed ta leiba matam che sumba kanda aina kana karamba che thing war doino hai bane haide ai di ma bu ujaning mani haide ma se mukta haide ai gi manglan da lak pani but real life di lak tre ai ma u ge fang dre aduna adumaina haide kaigumba ngasai gi adugi follow up lyrics ta leirabadi makoina hainariba haibadi heaven ji kaigumba leirabadi ai bu pubiu ai bu unahan biu maga haibadam haide unadaba kuirabagi lapthokna gi bagi haibata ni ko adumaina adu haiba tare adu meaning se sumaina yam nungai je haibata taba matam da su lyricist ki wahai makta ge khoin taja matam da su ishay sigi hena hana magun leiramba ishay do hena su magun leire hojika amu hena magun lekhat pa hele haiba wahai se thamjage adu sigi wahai sigi loina band members me am da ge ne request tau janing ba se khoi gi nausum se am tan performance to biraga de yam nungai jane Napuna kupkraba hakchangda karamba chaithengbu waruni mavu yengjaba fangadra khanna wajariba tawaini Makata na Manos song lak chege ko Manos akhoi na makata na khangjaning base khoi gi band Epiphany gi song sing sa batar composer ko gi matang se samu khangjaning composer ko gi matang se khoi gi music se han lo ma composer ro to thopi brand traga khoi kanishore hoy lyricist mayam na pirak pa lyrics mayam se sigis na mu guide to rakanda khoi gi isai se mu build up to biram bra habu isai sigi building process di kamai to have the matang na tang tajani khoi gi oina di mainly sei ma compose to se first the lyrics hana produce to no honai lyrics produce to matung da lyrics aurai ra ga haitare ni ko aurai ra ga ma gi vibe se hana thido ga ko lyrics se nungai bra nungai tabra haidi
ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯦ ꯈꯪꯇꯣꯛꯑꯒ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯩ ꯁꯨꯔ ꯄꯥꯟꯕꯁꯦ ꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯅꯦꯁꯟꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯖꯩꯅꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ Okay, so you search the emotions in both the lyrics and in music. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯀꯝꯕꯥꯏꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎꯁꯨꯝꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯣꯖꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯤ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅꯗꯤ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯅꯨꯡꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯗ ꯀꯩꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ But I'm very sure loinamak reaction loinamakti yam positive oiramgani khale because nausumdadi negative oiba comments sing sung phangamgada mande haba tar ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯎꯕꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ honest commitment ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯁꯨꯡ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯖꯔꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯟꯁꯔꯠ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯆꯤꯚꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯆꯤꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ Epiphanyꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ intact ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ intact ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ what is the core energy that binds the members of the Epiphany together ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯠꯅꯦꯅ ꯈꯟꯅꯗꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯟꯊꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯗꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯩꯁꯨꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯨꯏꯕꯨꯗꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯕꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ Epiphanyꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯖꯦꯃꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯖꯦꯝꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯟꯁꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯐ ꯀꯟꯁꯔꯠ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯃꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯁꯪꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒ
ꯑꯁꯪꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ 2-3 times ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ Aditya the youngest member of the band Oh, is man, ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ pursuing 12 in 12th standard at Comet School right ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ attention ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕꯨꯗꯤ everyone is in their own world ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ attention ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ being a member of the band being the guitarist ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Aditya ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯦꯟꯗꯒ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯁꯔꯠꯀ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ Adityaꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ attention ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯁꯣꯜꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯤꯁ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ 8-9-10 ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯂꯪꯅꯕꯤꯌꯦꯕ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯔꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯚ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ 11-12 ꯀꯣꯃꯦꯠꯇ ꯇꯝꯖꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯩ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯒꯤꯇꯔ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯣꯂꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯗꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯚ ꯑꯦꯟ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ individual levelꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ achievement ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ as an instrumentalist as a musician ꯑꯩꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ achievement ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ Impact TV ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ next Kenishore ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ Kenishore moving on with the next song ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ audience ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ Epiphany ꯒꯤ fan ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ Kenishore ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯧꯁꯨꯝꯗꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ next original ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ personal favorite ꯑꯣꯏ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯦ because the lyrics the word and the vibe from all the band members sigi mayamsna akhoi se the name itself akhoi gi mangleipak se akhoi dreamland amakakta adumaina puhan bigi ba haibda aduguma song amakak su oigi haibda aduga sigista akoina khwaidagi fazaba se akhoi gi tongan ba ethnic oiba language haibda tare akhoi gi folk language haibda tare ko sidasu yamna well balanced or kana akhoi common language siga folk language ga yamna well balanced or kana adumaina use tawgiba adugumba keno amakakne song amakakne haibda tare yamna merry making oiba sigi marks aina as a lyricist amakak yam hangjaning bese particular words amakak yauriba chagoi nungda haibne sigi matang same thing explain tawbiram ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯞ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯖꯒꯣꯏꯅꯨꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅꯣꯅꯤꯝꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥ ꯌꯥꯕꯗ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯗꯣꯝ ꯉꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯈꯩꯅ ꯗꯥꯀꯦꯟꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯨꯠꯇ ꯑꯃ ꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯩꯊꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ anyone can relate ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ love at first sight ꯀꯤ song ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ first ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ feelingꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ as a listener ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ as a fan of ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ lyricistꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯊꯥꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯅꯣꯖꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ listener ꯑꯃꯒꯤ point of view ꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯀꯣ so will there be another version of ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ what happens after that ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ
line last line hai bata re ne si je actually aina single ki bidina ti adi khoi nga sai gi ai fan da kuina mangli park je palla ga leire tangkhai ji da mangli park hai mangli park ji da ada khoi je punjal laga khoi je dum hai lyrics ki mata ro compose nga pun tong ni ada taseng na manus ka dasan ga mamu khoi ni gi creative ne du hapse lak pase ada dumaina aina mukhra editor hai bata amaina sing ne do actually makha ta ba je khoi sumaina ep ju dumaina near future da plan leiri adumaina haidi khoina isai je related oiba leidana adumaina ngasai gi makha samda ba haigadra ep ma phong ba kanda haidi isai sing related oiba le music to oiro amother adumaina adugi plan di le aduga adumai hai tarin yam nungai je lamjing ba dong lak sige lamjing ba akhoi gi ihan han boina epiphany gi oina de akhoi gi manglai park se ihan han boina music video oina adumaina kano to khibne sige music video sige matang da hai bio kamai na nam gibano ma gi idea of the music videos na kana na cook to gibano habdo alik matang da hai bio manglai park se ahambada video ina nambagi wakanse laiji leram debo ada kainwana hoi dasan je dasan na idea jibil dasan na hawdorok pane habidi khoi je nausung da su only just cover aram tawraga kainwom di music video di pibu ngam gidre ado handa ki sidi music video ma habidi kainme audience da music video ma khoi gi maikai gi pi sen sum khana bida seng budi dasan na idea je puthorok pane dasan na idea je puthora kan sida hadi video music video da actor ba itself magi kaino sister ne ba adudagi habidi shaiduga vibe sana ba haidi kitang moong do taga ba poto adu khangatlaga haidi moi se da haidi moi sister da tawraga hoije music video je ahoi haudo khibna haida yam nungai je yam fazna se portrait to bigi have tare go music videos na next ai khoi manoj samung lak chige manoj mamang nei de khoi gi naukshum da su music video cover at am yam fazna to gi go abli nupa ma ka guitar khonga khoi gi faklang manak ta sorry khoi gi window manak ta hap ka yam fazda ba cover at am khak to gi next khoi manglai pak la ko matam se de ai you know some personal favorite oi gi manglai pak se do manglai pak la ko matam se khoi na music video ma khak su adumaina present to be kero yamna fame music video ma present to be by base adubu band amagi song hai base cd khoina band sina di khoine mayam da wari learn it's a storytelling ne in the form of song ne natra sigi sida khoina mayam sida hai batar masa gi oiba imaginary da leiram song among kak se khoina music video among kak oina mana da long form to gi matam da ha di kenos na khoi gi bands ne puhaning gi ba mong da dum pu gi do ne music video gi ma gi visualizations na so in your opinion ha batar go Manoj what is the importance of music video in a song tasengna mb magi importance se mi hena rich to go se hai pete mi hena rich to hai musmak da mi am hena rich to gi wana ta ba koi ge tasengna interest lei be se keno mi yengwa dun interest lei be se ta ba budi yenga ga ta ba ne hena hai di interest lei be heli da mi ngon da so adu tuna adu gi su khale ba khoina khan matam da mb gi planning se khosam tina koina hai di khanjara ko ngam da financially kai gi loina wana ba ngak tani na adu ngam da gi khoja planning de dum di lai raga mane ngam gi da bale ba adu gi poto hai di akoi ki ai gi mana ba khak lai koi gi mangle park se mana na bi gi bane ba ko myam tanaraga tawraga haidi wara pa lo yeng naraga maina pun namina gi bane ba ada namina ba kan chida dum haidi ma so keno ta singna dum yam professional ne leje bane mana ba sisu ba ming moina pam da suras ado mangwan da so yamna haidi mana ga chino matam ka thopira ga maina mana so yam hara ne yai keno nam si bai ma so dum lak minna na dagi magi baba fo yong na namina gi ba mangai pak se adagi da sunai gi ngasai lamjing mona pan bi gi ba da sunai gi chi chewi su yaudana khotana da haidi myam tin yang wan hona gi ba ada khoi gi yam hena da heroine yaudana khotana to gi interest khoi du su leite ba ko du bota aduna khoi na just phong do ni gi ba da isai du gi oina khoi na sai tha jari do like chojainer be samlang haiga khoi no pa da sai tha dia roi da aduna adugi pot tu gi chana ba thira ba da sunai gi chi ta su ta ba de ba
ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯕꯨꯗꯤ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯆꯦꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯝꯁꯨ ꯁꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯥꯡꯂꯛꯇꯕꯤ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟ ꯆꯌꯥꯏꯅꯔꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ MVꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯅ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯇꯤꯐꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯕꯠ ꯐꯣꯔ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯏꯠ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯤ ꯇꯨ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯄ꯭लेꯁ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯕꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯅꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕ how do you see Epiphany in the near future? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯀꯦꯅꯦꯁꯣꯔꯁꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯃꯅꯣꯖ ꯇꯁꯨꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯠ ꯆꯥꯅꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯖꯖꯅ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ finest example natra baba finest example neba makha dabi ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯌꯦꯡꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯙꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯁꯝꯒ ꯇꯦꯇꯨ ꯍꯛꯆꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯒꯅꯤ ꯆꯣꯏꯖꯥꯏꯅꯔꯕꯤ ꯁꯝꯂꯥꯡꯗ ꯃꯥꯂꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯥꯗ ꯉꯥꯡꯂꯩꯔꯕꯤ ꯆꯤꯡꯕꯥꯅ ꯅꯣꯛꯂꯝꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯣ ꯃꯪꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ 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 ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Epiphany ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯄꯨꯕꯤꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯍꯪꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ isai tawbu mayam sida not only rock star khatang da nata it can all relates to everyone have tare isai pamjana isai gi line se changjare ba mi mayam se loin mag relate tawgada male isai se pamjabagi ngahak tawbuni da habna adagi isai taw mi sing se koina halaman sing sina have tare ko stereotype ama isai ne bu chaba yagadra ne tung koina kyam koina tawgodoina nasagi profession ama kak thi ho kholo kan isai se profession moina u dabdo dillen boina u ba dugum me ama kak generation me ama kak sulai akhogi generations de kitang fa batar ga jo akhogi older generations se sigumagi stereotypical thoughts me ama kak adum lei ne ko sigi matang se as a musician of Manipur kamain tor kan justify to bini asigi pot se tasang na harabada ai sa gi perspective te ko ai ju me ama thing ne musician je ko gi
ngahaki nungaibagi sum time pass kena sitauba adu tasina hotnaraga ai sei domai pasana onjangi haina khanba kangu su dum myam yawe haitara ai thingna jarak patako adubu hoi masigi project common problem ji oina joine common cause ne haitara ne myam gi hojik leiner ba musician myam ji mata dum si project yaudaba na te bako aduga pagi music se mi amagi kwa music to mi amagi professional oina career oina choose to bi matang se tasina masigi project sei hoi ngahaki time pass to mi na ji understand to bungam web si pot haje mahak ji hojik ngahaki to bani na yam kana ai ji ngahaki nungai lo den habagi ba om da le june ba but music se pamza ba thai tha gai sacrifice magi ka hani sei ji tongna hona ba roi bi wana hona ga lak ba mi de du gi case mahau ji patonga le haji mana pamza ba music si mutungina professional oigera career oigera hayeng ma tungda punsi je ma ga ju some example ne ko ngai ja ba si ma de ai punsi je smai tor hinge ko habagi wakhalam da adum nei je ko adu hoi basically myam pulaki oina haraga ji ko gi sei tor ga ju sei tong tong side ta ko education ji parallel oina chat pana ji base ne adu tar ga ji hayeng mimang thok pa ju dum chana bai ju oi ju ne ba na ta ga ji sei de sum meta focus tor ga ju phatte ba education yaw ga dum mimang thok pa ji ya pote ba ko aduna sei ani ji parallel chat pi ba ga hayeng wai ko gi profession ama thaba ama ke ma stable oina lai ji tar ga ji music to ba ju kem ta kai ba lai roi ba mina ngang da ba na ma ni du ma gi punsi du ai punsi du ko adum kani stability dum lai rani ba thabo su to bani na sai to re dum nungai ba dum yam kana ka haina ko nungai ta ba du ji le roi mana hajani nge yamna su maru oibune haba tare habadi balance both world do fazna balance to bi ona habi bane bari tase yamna su magul lei si wa se khone su lumna logze haba tare masu khu gi younger generations aditi hogi makha dagi ikhlaiba angang sing sida haba tare pukning loksing yamna oigada adugum wakhalon ne hajege dite next ai manosha mugla chege this latest song se khogi manosh ki oine di yamna su personally yamna su connect to ba adugum song am khak oram gadav male aina taza matam da fungbang nervous se manosh ki imamakna adumaina ibigi badugumba lyrics ama kakna haba tar sigi se akoina manglai pakta tawra kanda manglai pakta yama nunga kanda amuk kumdhar kumatam da akoina fungnar base hopelessness sadness yamna deep melancholy oiba adugumba song ama kakta amuk koina epiphany na amuk present to bira haba tar sigi song se ado hena from the son of the lyricist haba tar ko represent to bira kanda fungbangnar ba haiba song se karama makhal gi song no kamaina born out to gi bano haba adugumba tanu so heavy fumbangna je hojik haibi ke to mama na ibi ke ba ja se matam khar chang na dum mama na hona rakhi bo ko mama ga ga se dum nungdang khuding gi phammaga ko ge chak to matung hai ta chak to matung gi phammaga ai gi kino se dum hai lyrics se tanai bo any fumbangna ro ma ro adigi dakine sona irak pa mak to so ko aina mama dum yeng han kolan tawraga adumaina lyrics loina analyze ta hoiba dum adegi hojiki fumbangner gi lyrics ina mamana ai khangan da nei ramme yam na kino to pauna ai khangan da nei ramme du ga yam surprise na mana puthorok pani ba kino mai kino da mamana mar pu haiba te ai ka da nei ringai chak cha ringai ka da lungo ni sai mai kam ti bi tare ko tare ka na ga sum phagi oi ke boi no ko ke sum haiba ada ai na de ya serious lo da ba ai ta ma jo tum phagi mai ka to wan bani na plus ma no ga be ngang boi bu da se he ai ma na ju wa thi wa dem to nu da ka ga har gum ba mai phagi sum ta thok ke bo nga ta ne ba ada gi di nungdang ama mama na tu mai na hai di phumbang na gi lyrics se pukhala ga ibung asi sai mai si ya ro yengu ne na ai sum matam da guitar pair ga dum lai ba matang su oi ba asigi make si ya ba yeng ne na pu khala ga yeng hale pa yeng matung de amna koi gi mature yam thina oi ba mai ga ma oi bu ko fumbangara wakhal asina amang banongi ma pai gum leplare wakhal gi mayol su tingam da masi se koi gi younger ke no na di mu gyan ta bangam de bo hai artha se ko adegi ai mo da hang bu su yawe damos ke no je phumbang na se kai hai du no kai artha oi du no ma gi ke no se meaning se kai oi du no kana adai ko na phasana dum khanga kani se da ta ga dum yeng ne kai ga khum bu yawe adegi isong mi mana ba da bu de
adagi kenodabudu moida dum phasana dum haibasu yaweba ada mamana tumaina pukhalaga engonda pira matungda aina mu yam thina yenga kanda khoigi situation se hazing mainly khoigi chahi matang haigadra dege khoidagi khitang heran katpa taga handa matang sida su depression mak oirga su adagi tasina nuai taba wakhal je si mayam loi khanaraga ko sida loina laina ba ngaktani na adui election paro kanda sidi si current situation si yam tina ko chu sanna bai sai me kama oirani ana khalla matung da ai thai ba ai gi ben match kai da ba koi group ta lai bani na dum thai ba thara yang kana mo na am pam lyrics am oi gi ba koi gi lyrics hai sidi da sai na nungai ta ba gi leite ba phajara ga di khoi di punna phajana sit amu ken mugun hapsalaga akhoi gi best level da honara ga sai phajana ba dum hona ja bane aduna adugi boto aina thengnara matung da ina mu thare ai gi ben match kai da ba ben match kai da thara ga moina so mo yam thina haidi adugi lyrics da interest ulak padegi si je mo khoina pullaga akhoi gi angam ba thak ta keno tor ga semjai gi bane ba mo sai mai ada mamana zo yam chawo thodang am di lobi re siki lyrics da ada yam nungai ba di mana surprisingly surprisingly man uthorak pado aduni se yam na yam da yam keno another version of the mom ulak pado like she's very good at lyrics unexpected ne ba pura idi se na ka haidi pura ai na ka to mini lai kan da mamana changa ga sei me yeng ne ibani ne kan ta ka bisalak pado yam tina pura ai ngone yam thaja da bai ta ne ka ko mara ka dei sei me nu bai admara ge khan gumba plus koina su uzaba matam da su go have the how supportive your parents are in your career have that ski career changa ko matam se parents na kyam na supportive oi ge have even lyrics for present to we ne na si mak na su khoi gi manoj amasung khoi gi epiphany gi success to su koina yamna mating pangong ga da malis mamana su haide khoi gi ben se yam lun tau se ba adum khoi da kai da meet up to ba kan adum mamana su phajana cha ngak ta ne du ngak ta ni ko ne adum yam luna tau bi haita ada ya haide su mo nen ka ma ta ne hoi ano ngai je adum makha ta na mu manoj asigi phungwangnara ba sigi matang da khoina mu uzab matam sa khoi gi sigi album art se yamna su just like the lyrics tong na have tare yamna su meaningful oi ba khoi gi album art ma kak lei hai tar khoi gi vast khoi gi lake have the water body have tar sigi sida mayai da have tar khoi gi swing ani khatang hapakanda without anyone sitting over there atra sumain tong kana khillaga tham gi ba sumba music art ma kak lei gi ba sigi su manung da philosophically art khara de dum lairang da male ki sigi matam khatang hai bi tasena khoi gi phumbangnara gi background image da lei ba photo se se ko yamba bankim mana mose video editor one live ne ado magi keno de gallery de ki koi gi da sunna engon da suggest torok pane ba sigi pose yeng ne phajabra anna yeng kan da ina jo hek yeng matam da ko gi lyrics tu ga photo do yam chu san na u gi bai da pak tu da ko gi ama natra ka ani khatang magi mindset tu phongtok pa ngam da bagi hai tare ngam da bagi masa matum to waza ba to adu gi sai ma oi bane ba ta sei na isai sigi mayek ta su kuna kan khat bagi saruk si yaw da bane ba adu waza ba du tang phongdo ga adu mai loisan ja gi bane ba kan khat bagi su dum koi tung phongdo ra ke haidi isai phonga ke na di khalli adu sigi sai ji de ta sei na kana go mana ga hai bro sigi sai ji da sei na koi gi the depression pa mina ga ta ri si do ma le ga I'm strong over the lyrics the same mo da mai on this one ati hai ba haidi aina se da no na hai ba ni mana tang pa kan da am serious un ta me ba ta se ne si sai je ta ba kan da depression mina ta ba kan da si do ma le ga ta ne sai da ta ba da tum ken kira ta no ko no lup salu no ka ne ke hai mana wa ra ba matung si da amu kitang mangal purak pam gum na hai ta ba sai kitang nuai ba ma mo puraga si se mo mayam gina kong de yohan gina khali
ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ just like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎꯁꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯡꯕꯪꯅꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ whatever the song is ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯃꯅꯣꯖ Epiphanyꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯔꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯗꯔꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ genre of music or the language of music ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯃꯗꯔ ꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯔ ꯇꯪꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯆꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯇꯪ ꯁꯛꯑꯒ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯦꯛ ꯚꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯛꯑꯒꯅ ꯚꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤꯗꯁꯨ ꯇꯤꯛꯇꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯜꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ 80s 90s ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯛꯑꯒ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯇꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯁꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯁꯤꯡꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯏꯞ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Epiphanyꯒꯤ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯪꯂꯩꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ Epiphanyꯁꯦ ꯀꯟꯁꯔꯠ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦഡ് ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦഡ് ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯨꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯀꯤꯅꯦꯁꯣꯔ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯗ ꯅꯣꯏꯗꯣ ꯐꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯏꯁꯩ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯒꯤꯛꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯦꯖꯇ Epiphany ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ FB ꯄꯦꯖꯇꯁꯨ Epiphany ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯤꯡ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯏꯟ ꯑ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯒꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯗꯤ ꯇꯧꯅꯩ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯏꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯄꯥꯛꯅ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯐꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯐꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ
kuina koi pumen pamena gi tanja di fangoi dore last time manos among lakchege the voice of the band ga manos inkhleiba naha sing sida ha batare koi gi music myam pamjaba naha myam khak leine ba ko sigi sida Epiphany gi site tagi Epiphany represent to biraganda manos na kari kari message te dumane bibini koi khalakpa oigera sagi koi mathak oigera moigera koi yam khangna haina haijau suna te haitare ko adum taseina sigi lamsida chang haidi music lamsida chang khai tar gati sida step in to ga haitare gati seina understanding sim ro ohet understanding sima yam mas ne understanding se leiraga fajana khang ba kan ba ma yam thina mathau tai ba natraga de khoi ye keno mo sore haraga pungtok tok thok podo adu tok tawida haidi loina adjust tonaraga haidi perfect kana moina na tamnina adjust tonaraga mana magi mateng pangnaraga adumaina haidi bongon nama sagatna bo honna bodo nama sagatna bo honnaraga moigi bense phajana hingna bo honna haninge bo aduga jam nusina dum haidi sarhaninge haida lambi se haidi isai tawbadagi khana gi hokona gi ba kana leibudu somta leheningde adu phajana dum koigi sisina henna mi je pulhan bagi natraga mari sethan bagi adumaina tawraga koigi makha thaba horpasing dasu tumaina understanding se yam maruin understanding se yam thina leheninge anda koi marak dasu ngasai dasu nasu panjai khibado haidi eso ken wena khanda band member amoina yam lama khan bana tabada ko as a family member koigi leiriba band se family ni na khalaga amana ama keno tongnaraga yam na koigi puning da walo na dabi adagi seng na haitare ne ko mai mo je phongdok na dana yam thina haidi closeness to hel hanna ba honaraga yam smooth ona chahani ngai ta smooth keno ben kilambi se si ha galo senjara no wise masi maksu koina fangbo so bi haije ge amasung lo silak pasida khogi Epiphany ge entire team sida ha tare ko Impact TV mai kai digi hena fazaba hena relatable oiba khogi isai me am khaksu puthuk pira ko amasung future endeavor da so hena mai pak po biro Manipuri gi music sing se level ama khakta anoba level ama khakta khoina pukat da so Epiphany ge choba thang no biro ha base Impact TV mai kai dei so haije thank you so much once again masine ngasigi Manipur rockers ki thoram mathang ge episode ta anoba band amaga lorena anoba wari kya ga lorena Impact TV gi Manipur rockers hanjera ge Impact TV bu mijing ta dun review trôi dâng vì sông landa malam begitan tada ngami nabi cimbana nuklan